Kishore, sorry, Dr. Radha Krishna, bo bini assignment isa. Na jotto assignment bo 1800 ustasi hake 1888 asayo Tamil Nadu ni Tripoli jaga o kamio hake para. Tini jeng jotto assignment bo tini great teacher tongmani. Abagai tini oh hai great teacher jeng umaya fono. Tini korbuk ni IS ni Andhra Jara School ASI. Teacher tongai ro in charge tongai ro everybody one by one side ang sana musungo nor great khortam tinta great me phono at least duita great tenor buskanga agok nai tini a teacher ne kaham phumani bagai no tini ang hamjak mung ti dedesini teacher no janago ang kema school thang ang ke nogo lama kaham grei kaham ke school thangmaya wati ro ko phiaba tini dedesini teacher khaine ro tini student ni bagai sereng ni bagi borok bahake kaham ke phungi mana ni borok cost to khapa borok thangai tini class khai borok mati chao abagai ang borok na pipe ang hamjak musimi ang saksang borok selo do haisi birani mokol buskang ang kama school visit khayo tini ISR Bikram sar botongo kamara SI rok tongo kama ti school thamani ya golo tini student kaithan sao sar tini oro rung sengaja jeng belai excited tunggu, ban rung kaham kes kaimen bagai jin belai problem. Amtai face jin ais become sadai malai man ya golo angko thangai visit kai aba school emon je college hamya Surya Prasad Parani school. Wate diklai ja mokol bu diklayo piaba immediately engineer fung kai na hari estimate timi kai ro ba kya. Dedis kaisa moba kaisa jin social work khai jeng student ba teacher na ba cooperate khai ban aggression khai man kaham serengwa. Kaisa pernah kaham rungno rekha pernah kaham ke sering mana tini omta hai suruh omta simia nadi tini teacher day 5 September tini bahage o date no choose khaijaka but o date bahage tini popular engkha abu jeng kisa ruk size sina nango once upon time salsata mongkha tini Dr. Radha Krishna bo teacher khai tongmani jorano student dok bono tuition khaika sar जोंनि आजायबानि साल सेलिब्रेट खाइलेमो संगो हागेनि आजायबानि साल जों बर्थडे नि काइसा आजायबानि तियै खा काहाम जों ज त जगा पिना मुसंगो बा जों सेलिब्रेट खाइलेमो संगो इंगे अपरजनि डॉक्टर राधा कृष्ण बसाखा चाम साखा नर आनि बर्थडे सेलिब्रेट खाइ गांगे नर अमथाइ खाइदि ज त टीचर रो जाते नों बरम रिमामा हाइकेनो o student number boram ruti sana bagai kaisa date o date no nahare no tini Radha Krishna ni bini achaimani salo nahare no tini o student dog bahai no tini 5 September celebrate khaika amona tini teacher de jeng jot to India ba tini teacher de celebrate khai tom abagai hambai jana mu jenggo tini teacher tongkhang ke jeng student no update ngo ingete shuru amo jeng Radha Krishna jo birthday nini celebrate khaimani achaimani shakti de simia tini teacher na borom ruoi teacher ni sacrifice na borom ruoi tini amo kaisa tini every year to celebrate khai tongo kaisa jeng hamjak mungrimia rangrimia phone pucharimia phone kaisa jeng student ngai jeng kaisa teacher no jeng respect rumani borom rumani amo sobche kotor a din tini ni sal abaga jeng job to teacher no jeng respect na nango haise so anga sekok salia mono sanai chini dofa chini jati chini society every side of upgrade khane ke teacher ro abagai chini sacrifice teacher ro khaimani abastu na upgrade ngo ar tei jeng chini India wa 5 September teacher day celebrate khayo jeng ta jeng khasongo ba baksa jeng saimano baksa siaphana ngimano tini all over world sara pithibo teacher day celebrate khai tongo mo gubui phiaba date simi different nok jotono saimano 5 September ke teacher day ga all over India wa celebrate khai jago tini chini simi America jora celebrate khayo but not 5 September tini jung jotono saimano te sina ba thanga nango seng chin dom ke bufra celebrate khai teacher day borong ke 10 September te 4 days ni ya golo por celebrate khainai chin country wo te America bufro khai 6 May wo khayo but nahar mong kaisa no but date different
ngete जों साइमानो ऑस्ट्रेलिया बो सेलिब्रेट खायो इंडोनेशिया बो खायो दिने पाकिस्तान बो खायो ब्राजिल बो खायो बट ऑस्ट्रेलिया ने के कोनो डेट फिक्स गरै बरंका एवरी ईयर नि अक्टोबर मंथ नि लास्ट वीक नि फ्राइडे अंके बरक सेलिब्रेट खायो का ऑस्ट्रेलिया रक अब के टीचर डे सेलिब्रेट खायो और स्पेशली ब्राजिल अंके द नि अक्टोबर न खायो नि 15 अक्टोबर